folau, usimea lau whaafonga o talafo wala Radio Samoa. Ualo ia si itanga na sang maleulua iaso o Aparila, au amatale neitau sanga whaale tupe, o le asa to'ona i le ana alo ia ile si i o le tutongi maa walando i le tālandi mas fulusene, ma o le ua luas fululua tāla, fitu se fulusene ai nei i le tūla. O tupe fo ia tangata mātutua po le pensione o le ua whaopopo le silia ma le se lau tāla e maua i tutono le lua vai aso. A le ulu ngali i o lo o maua uma la pensione, ai la talata i le fitu se fulu tāla mo le tangata tala pensione to atasi. O benefiti au tūma tu i lunga ia whaafetai ia ila inflation po le taunga tāo le soifuanga wa iai nei. Ma o lona winga, o lea ua maua leisi whaopopo ngai fast fulu tāla i le vai aso mō mātu o lo o maua benefiti, ai o lo o iai fo i whanau. A le matua to atasi, ua maua leisi tolus fulu tasi tāla valu se fulu sene i le vai aso. O tupe fo i o lo o maua e whanau a onga o lea fo i ua whaopopo le tūsama le luas fulu tāla i le vai aso. Ai mō tupe lo o fesoasoani mai eile mālo, mō le vaenga o whanau po le child care subsidy, o le ua tu i lunga le whaatapula o tupe maua e hanga va ai mātua. E tūsama le tasi tesi 4 miliona tangata New Zealand wa benefiti mai neisi i tanga. Whaingata tele so enga whaataita i le NCEA na su e whanau Pasifika, o lo itotono le li o New Zealand, lea e au feito ke lau, lea tukuki maniwe. E la o fia whaia o ngai le whai unga so enga nei na whai ele masino se tema. O le tausanga te aluai ma i se reporti tu to atasi, wa to e whai loa i e whaia o nga mai atunu o Pasifika nei, whaingata tele le su enga. E le vau le se lau lua se fulu i le se lau valu se fulu whanau Pasifika na su e ai. Ma e na o le se fulu iwa pasene na pasi le numera, luas fultasi pasene i le whaitau tusi, ma le luas fulfitu pasene o le tusi i le ngangana Peretania. O ni whai unga e matua i mawala lalo tele mai maka sa tatau o na ausia, e ui o lo ta ue le reporti sa tele le taimi ma le malosi na ta pena i whanau. O se su enga fo ina whaia online, ma o toe whaali manatua i nisi o whaia o ngai tatau, o na toe wa ai i le wha o ngā o pepa su enga. O na sa iai wha le tonu i wheso o ta inga tau teknolosi, ma o le toa tele fo i, e le le wha o ngā ina o masini ko computer. Tu umai le wha upunga o whesilio su enga, o le isi le tu na wha ilo e whaia o ngā le whainga tā tele o wha upunga na wha o ngā. Ma o le tasi le tu na wha whainga tai, o na o le toa tele o whanau o ngana Peretania, o la lato ngana lona lua lea. So e whaalongo ina fo i whale ta whana mai le ta avale i le whae unga le vaiaso i au kilani. O le whale Jolson Road i Mount Wellington, le ana wha amaunia mai aie leo na ta whana mai le awala mai i mole maua nisi o tua oi. E tūsal se furutasi le pōlas to ana i le ana whaalongo i nai le pāpā o la au malosi. Ripotia le tua New Zealand na so o pulu whana pe tūsai whaaono na pāpā e le ise vā. Tala tua oi na umaloa na ta whana to e whaaono ta avale malu ese. E lo mawhai ono whaamauti no mai e leo pe ono yeisa whiso o ta inga mawhai ngā kengi pau o lea. E yei le whale autu o le Black Power i le awala lava lea. E yei whanau o le ainga i no nofo i le whale na ta whana. Ma e whaaftaia le isaisi na whaamanu alia e tūsama reporti e leo. Wa umale tui o le folu umale boistro le pāle Mia Chris Zipkins ma o ia whaamalosi mai e i tangata e a ngā i e whaia tui. Au a mataile nei masina fo o lewa wha au popo tanga wa amo leisi booster COVID wa ta ua le bivalent. Na whaia umatui nei o pāle Mia a o iei Upper Heart i le tai au las tu unai. Wa atasi ma le minister le soifua malo loina. Dr. Aisha Verrill. Sau no ele minister le soifua malo loina e mawhai ona whaia umatui nei e lua i le taimi atasi. I tui al fulua tu sa ma le valo se lau wafe tui wa tau nu. A o tui al COVID e silia ma le fitu se lau wafe. Ma ua wha amaonia le minister e tele isi tui o lo whaatali. O le bivalent e whaia fua au noa ma se tatongi. A o tui o le fulu, e le o tangata umai whaia fua ma o le afo e iai whale whai ngā luenga o lo o fua mai mo ona tangata ngā lulue. A tala muli, whai mai Dr. Shane Reti o le National, e tatau i le matanga luenga le soifua malolo ino na whaai loa whaai unga le so enga na whaia. Le o toi liki mai i tua nisi o tala, e le o lava le au whai ngā luenga i counters manukau. O le vaiaso tāluai na toi liki mai i tua na o le se fulu iwa pasene o le au whai ngā luenga i tali tonu, o lo o lava mea whai ngā luenga. O le pāketi, whaapele au whai ngā luenga e mawhaiona te tālia le sulu ato ngase i le emergency department, a le whale mai i Middlemore. E se mai a Middlemore, o au kilani i saute, e tolu sfulu tolu pasene. O le mana ongo le sui o le national, o le whaai loa whaai ungo so e so engai whesoasoani lea i le sa i lingo se fafo o le whaafi tauli.
E le ngata I leo le tali atu I langono le au whainga luenga, e le o lava le lango lo tu ina atu e whaatino ai la lato pito la au. Pei tai e ui le mana o reti wa tali mai le soifua malolo ina e le mawhai ona whaailoa. Ona rupolenga e le malua I le au whainga luenga. Ai mai seo isi so eso enga le lumana I ma o le so eso enga fo I sa whai, e mo na o le au whainga luenga lava. Ai mai le minister o le soifua malolo ina Dr. Aisha Verrill, o lo o yailo na mana o ia whai ele matanga luenga se ngā yo I ngai tali atua I whaai ungo so eso enga na whai. Ma o le malo foi o lana wha mua lo o avelea I le sa I lingo nisi o le au whainga luenga. O tala na o le nei tai au, manuia le amatanga o vai aso.